9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Makalingaw o makapawala o problema. O sa pag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na. Unsa man ang don't touch my tralalala. What? Easy. Kabalo na ko ana. Oh, manay say oso karon, di ba? Oh. Manay say oso karon, don't touch my tralalala. Oh, di ba? Don't touch my tralalala. Lalala in the morning. Lalalala. Oh, wow! Yan ang nakamaglayan. Hindi ka taoy. Yung buntag ato sa pangumustahan ng ato sa pangumustahan ng atong mga suke. Wow, kumusta naman mo? Mayong buntag ka na itong tanan. Hoy, naatpanta nga nata sa mga hinsog. O siyempre nata atong mga nauna nasa maayo. We have a peaceful mind, di ba? Oh, atong mind puro full of peace. Di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Assalamualaikum, kanta maadjong buntag, maopay na aga. O, siyempre, buenos dias. O, kital man ustedes. Wow, chabacano. Siyempre, mabuhay and God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, wow. Correct, di ba? So, siyempre, good morning, may buntag Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao, di ba? O, share lang. Share lang sa akong nag-live ko sa Luzon, Bisaya, share lang para mag-greet ninyo ang atong mga friends, ang akong mga BPAR from the outside the Philippine area of responsibility. Wow, good morning, Sam. Siyempre, itong mga suki nagpapagdawa. Sa ganyan po itong mga suki nagpamahama, karinderya, mga driver, mga konduktor, mga proprietor, mga businessmen, o di ba, correct, So, advance announcement lang, Hoy, mag-meeting sa tanin nyo, kay ubay-ubay na ang nasakpan. Aroy po ang kumayot na sa koreko. Hello, good morning. Siyempre sa atong mga teaching and non-teaching personnel sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, happy morning. Siyempre sa atong mga pinalanggang estudyante. Kumusta na? Kumusta na ang exam? Nagyaw ang estudyante. Ay, hati, ako'y kumusta ha? Ayaw ang exam. Mana ampo-ampo dayon nga mutas ligi musaka hinaot panta nga musaka na ang inyong grado karong final nga examination mga estudyante ha. So kung di magampo-ampo nga Lord, unta mo saka ang akong grado karong final exam, Lord. Very much. Kung di magani mo saka, Lord, ako'y saka ni mo, Lord. Feeling good. Ayoko. Kudyawan, di ba? Siyempre. Hello! Good morning! May buntag. Ako dyan yung unahon kay manghatag dyan ni siyag pinaskuhan. What? Sikreto lang, di ba? Salamat yung kayo sa pinaskuhan nga akong madawat pa, coming soon. Wala yung magkatago, may matag man dyan na si sir, di ba? Sigurado ba kayo? Check corrected by na siya, di ba? Hello, sir! Good morning! Atong OIC College President, Hello, sir. Good morning, Mr. Roderick. Good morning, sir. Butag-ilihan. Siyempre, siya ang Vice President for Cultural Affairs and Service. Good morning lang. Siyempre, good morning, Maing Buntag. Mr. Regan Sitoy. Happy morning. Ang atong head
Student Admission and Scholarship Office. Good morning, happy morning. Ang iyang assistant si Mr. Robani Cago. Absatil, good morning, good morning. Ma'am Pilis, good morning. Ma'am Peng Villafranca, good morning. Miss Marike Villafranca, good morning. Kumusta, amiga kong gwapa? Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Yung assistant, syempre, ang iyang assistant, si Mr. Wilson Benetes. Wow. Jospayo, good morning, good morning. Hello, good morning ni MJGS. Wow, hello, Lando. Angkol, diba? Syempre, lipay na lang ko sa ilang tanahon ka. What? Good vibes in the morning. So, Dito to yan. Hala, dili tinuod. Ako man, nag-live gani ko, nag-comment gani siya. Nagkano ka nagkabasa diri, What? Salamat, MJGS. Diba, Kaban ni Sani Kuan. KMGS. Ay, feeling. Wow, si JK, Pag-Illustrator, John Saligan. Mayong buntag diya, Sir Idol. Grabe ka. Tanaw man og kayog akong idol. Gadanaw man og kaayo akong What? Pagtarong director, pagtarong lang Bisaya dabing. Pagklaro ka. Pagklaro ha. Basin magamit ang akong sundang. Ay, feeling. Gadon, grabe ka doon, di ay. Grabe yung gali mo ba? Wow, si Caplex, hello, good morning. Alberto Lerio Jr., ako ang estudyante, good morning. Wow, si Jezebel Sulan, Makinay, good morning. Hi, Sir Idol. Si Bonom Perom diya sa, syempre, Idol Lando diya sa Cagayan de Oro City. Happy morning. Danag, grabe daw ka danag nako ingon si Retor Saligan, di ba? Vlogger na siya, Danag, kanang kahayag ba nga kita to kayo ko bisag ngit-ngit ka naka-yellow man ko. Gara ko ni Retor bantay lang ka mantay. Wala ba ko tagaay ni mo? Ninindi na ka grab sa lokon, dito ka mangatag nako, bantay ka. Siyempre, 20 days na lang. What? Diba? PSKO, no! Bird machine. Wow, lamig ko. Ay mo kabalaka kang wala mo 13th month, diba? Kay ang pinakagwapa ninyong Aigsoon, hatagan mo og 2,000. Di ba? Nagkalaboy umanay mong hatag ninyo. Sigurado kayo? Pinaskuhan, Tinood na siya, correct. Maunay mo hatag og pinaskuhan ninyo karong Pasko. Kanang inyong, gwapa nga Aigsoon. Wala mo'y gwapa nga Aigsoon, so wala mo'y pinasko. Ay, feeling. Libala sa Napo diri Oy, nangita sa diri ko nangita ko diri. Ingon sa diri, di ba? Nangita do sa iPhone 16. Nangita sa Landoy ko nag iPhone 16 be. Nangita sa iPhone 16 Pro Max. Nangita diri. 1,000 na yung budget, di ba? Dili daw mo magbuot kay siya ang buyer. Tapoy naman ako! Damo na ko stress to! Ang tumayo talaga, Hi, Ninong! Merry Christmas! Kung si Mark Arthur Campanolo Valdez. Diya sa Might. Diya sa Artie Lim. Di ba? Happy morning. Siyempre, may buntag. Ma'am Marnie Tapit, good morning. Good morning. Si Captain Lorenzo, good morning. Ivan George, si Bill. Wow. Dr. Reseller, good morning, ma'am. Thanks. Ang atong Vice President of Academic Affairs, Sergio Soria, good morning. Happy morning lang,
Wow, good morning, Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva, good morning, happy morning. Lahat ng masukin sa Sambod. Wow, diya sa XYZ Food Hub. Nasa Purokdo sa Sambod. O, di ba? Wow. Happy morning. O, ingat-ingat lang. Wow, si Marian. Hi, Sir Lan. Si Marian Kiano diya sa Carcar City, Cebu. Di ba? Wow, happy morning. Siyempre, pa-shout out Sir Lan. Si Yarlo Kampugan Ding Lasa. Wow, o, diba? O, happy morning. O, shout daw. O, diba? O, tinodyo na. Tinodyo na, diba? Sa una, no? Sa una, mingon ta, mangayo ta sa, sige ta, pangayo sa tung nanay. O. Sus karon kay nagminyo naman, kama di ba? Tinuod na kanang mga pulong sa atong ginikanan. Siyempre, ato po nang ma-experience. Ato po nang ma-experience kung magminyo na ta. Di ba? Sigurado ba kayo? Kung tinuod kaya na, di ba? Kanang sigang pangayo. Mayon na tong nanay di Sus, what? Nagtuumog na libang kong kwarta. Di ba? Sus, sa una, si mama mo solte na, pero karon ako na jud. Tinuod na. Tinuod na sa kinabuhi, di ba? Di ba, Mother Els? Di ba, Mami Tilly, si Toy, di ba, si Asien, si Andre, sa Kawit, happy morning. Si Bill, Pilar Flores, si Algar, diya sa Dacon Bellinson, sa Atibit Pyren, and family, diya sa Ayala, happy morning ka na itong tanan, tinood, no, di ba, Auntie Annabelle Pipanco, tinood kayo na, di ba, Uncle Edwin Pipanco, di ba, mga Pipanco. Siyempre, Mami Lisa Lapinya, Sir Mario JM, and siyempre, happy morning sa Lemerosa. Captain Pajarito diya sa Sambod, happy morning. Siyempre, si Don Holio, Peji Amokal, good morning. Chamang, si Ka, diba? Si Adiban, Darwin Tumanda, happy morning. Kumaring Roxanne, happy morning. Watching from front office, sa back office. Hello, ni Gwency. Diba? Dili, diya sa, Pandaw diya, wow. Hello, Sir Lando, pa-shout out, Sir Lan. Taga Valladolid, Carcar City, Cebu. Wow, diba? Hello, good morning. Si Yellow. Yellow, dili green. Yellow, Jod. Nasa gano'n, diba? Diyan sa tulong atong. Diba? Happy morning. Ingat lang. Si Connie Dublado, amping mo tanan niyo, ha? God bless. Si Ren Mandy. Diba? Happy morning. Koreko. Ren. Hoy, oli, sir. Oy, sir. Musta naman? Diba niya? Yes, sir! Madyo na pinakano, ha? Kumusta? Madyo na pinakanindot. Madyo na pinakanindot ng mga pulong nga dapat atong madungog sa atong usaka o sa usa sa mga pinakamahal na itong kinabuhi. Usa sa mga friends. Di ba? Sigurado ba kayo? Pero pa kanang imong friend nga pila ka tuig na jud, no? Nga wala mangumusta nimo karon. Diha ka kuyawan. Very much! Wala, agaw kayo. Ako dito ko, kadadlaw mini Ruben makita din sa estasyon. Misal yung sabi, hoy, kumusta naman ka, mamita? Okay lang na siya, kay kadadlaw may kita. Pero katong akong amigo nga mga tulo, 5 katugo magkita, hoy, kumusta naman kadalan? Murang kuyaw-kuyaw na ni. Aroy, mabuang kumayot na sa Hi, hello, good morning! Good morning, happy morning ato mga driver, no? Jory Balume, Dick Sebastian, Donald Jula, si Real Niar, si Vincent, si Joey, happy morning kayo. Mga tulog, Ilumbaring family dyan sa Mampang. Kayo sa milang Auntie Mercy Ilumbaring, Merry Christmas! O, diba, siyempre, sa may mo ka na, kayo, wala dyan wala, siyempre, sa, baka tipid-tipid na sila kay mga walay kwarta karon kay,
Mag-sponsor, wala din nag-sponsor. December 4 na lang. Sige lang, okay lang na siya. Malingaw man sa tigyaw-yaw na ko diri ko ni mao lang mo. Kapit ko tigyaw-yaw diri. Diba? Siyempre, good morning, may buntag. Nasa talon-talon, wow. Nasa Santa Catalina, Divisoria, itong mga suki, mga jeepy drives, kulay gabal-habal. Wow. Siyempre, nasa Kabatangan, sa buhay vulcanizing shop, tanan diya, tanan, ayuhan, mga motor, mga tool supply, diba? Happy morning. Wow, si Renren Mandy, bat 33 din siya. Correct, Pa-shout out, sir. Si Abdel, shout out po. Sir Dublado, hello love, si Abdel, ano sa, bat 33. Wow, si Ellen Gabriel Anchita, good morning. Ako mga batchmate na dito sa STAC. Ni anda na po na kung ano. Anda na po na kung hyper acidity. Kining red horse ba? Kining itong red horse magkaambong ba? Antay ka tol. Diba? Napo nag-text rin. Sir Lando, ang ingon ako sa una, ang tubag na ko sa una, Sir Lando, no? Ako pangutahan, ang tubag na ko sa una nga nang mo padayon magkukiskwela. Para makatabang. Diba? Para makatabang daw. Pero karon, Sir Lando, murag ako na yung nakinahanglan og tabang. Diba? Hindi na pa dyan, diba? Hello, welcome atong mga friends, no? Atong mga OFW nga niuli lang para maka-spend of Christmas sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Wow, welcome po. Balik Pilipinas, enjoy lang kay walay makatupong sa Christmas diri sa Pilipinas. Correct. Correct mo dyan, check. Hello, good morning, Ma'am Anggi, Elizabeth Labert, chatmate. Hello, good morning, kumusta? Shout out daw sa mga referee mga basketball, di ba, sa SBP, di ba? Ma'am Anggi, unsa nang SBP? Samahan ng mga bayot sa Pilipinas. Bayot ya. Ulay bayot dito. Antay ka tol. Automatic na yun si Mamang. Si Kokoy tinapuna, namina di ba sa sis pamilya? Anak ni Ma'am Ellen Capasio, di ba? Koy, way tagay na koy. Ang sarap mo, tol. SBP. Samahang basketballista ng Pilipinas. Di ba? Mamanggi, sa mong palaro, ipalawa pa. Diba? Wala ito magkita sa pagalian, Mamanggi. Gara, sorry bang ito sa mahayag ka. Bantay na ito ka, Mamanggi. Si James Noki, happy morning. Yan nasa ko. Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre sa akong suki, sa mga friends niya. Merry Christmas in advance. Sir Paul and Mom Christina Castro and your family. Diba? Diya sa ZNG Tailoring by Castro. Happy morning. Ato lang suki, correct, diba? Kaya meron po kayo si Chico and your family at yung mga suki sa Kalutanga. At yung mga suki diya sa CI Budsyungan. Happy morning. Siyempre, good morning sa Bagundol, Jumalin, si Papachino, Vivicino, happy morning. Si Jake, si Densyo, si Galonger, Master Cutter, o si Antinolpa diya sa ZNG Tailoring by Castro. Wow, pagkayo ito kaayo. Parayota, i-process pa. Si Mama Anggi. Mama Anggi. Di ba, Mama Anggi, managyan Mama Anggi nga, patience is a virtue.
Fernando Duco. Wow. Happy. Oh. Naminaw daw. Hello, si Fernando Duco. Hello, Kuya Bal. Oh, di ba? Oh, diya sa Unispa. Oh, di ba? Oh. Nagtalaw doon sa Unispa, ha? Diba? Dili ko magyaw-yaw kaya wala libre manicure, pedicure. Easy. Diba? So, nalagang mga branches na sila sa Unispa, ha? Si Baldo. Happy morning na to. Hello, Crazy! Hello, good morning, my friend. Diba? Siyempre, Prince Lechon. Salamat po kayo. Diba? Kuya Jojo Sanson, di ba, Ma'am Dai, si Rodel, si Prince, si Precious, si Kenneth, o si Kuan, ito yung pamangkon, di ba? Happy morning, Ladjo ko rin ko. Wow, pagkanindot yung kayo. Akong balikon, ha? Atong mga abroad, no? Atong mga abroad. Welcome, ho? Bila akong mali, natin yung... kanang abroad, ha? Nya, pagbantay-bantay sa masilingan. Okay, liba ko, may na po ng masilingan na ito paglabay ba? Abroad manunta, pero walay saktong balay. Kay mauna yung mga linya sa silingan, nga wala tagig tubliron o sabon. Very much! Tagain dyan na gamay sabon o chocolate o tublero ng silingan padali magyaw-yaw, di ba? Very much! I love it! Hoy, tinuod kaya na, di ba? Tinuod kayo na, di ba? Abroad man unta, ginuog ko, ayos balay, oy. Grabe yung gali mo ba? Pamanggawas mo! Mana, kay di man mo tagang tubleron o gamay sabon chocolate. Diya inom-inom gamay na wala. Diya abroad man ang tangi hatag tanduay. Ano pag-get? Yabuan ko bayot sa Hello, si Calvin Jerry Rungas, auditor. Hello, good morning, good happy morning. Let's go, Uy, mga tinuod ni siya, ha? Kanang ganing atong gibati ba, di ba? Kanang atong gibati nga gusto kaayo nato nga mutabang sa atong pamilya, di ba? Sa imong pamilya, di ba mo? Pero dili nato mabuhat tungod sa siyempre lisod pud kaayo, di ba? Kanang lisod ka. Gusto ta mutabang bano kay dami sa lisod po kayo nga kung ano, mag-ampo na lang jud ta, di ba nga, wala sakit, wala ano siya, kung na may gamay, katabang, sutabang, di ba? Pero ako good, balag wala ko'y kwarta. Basta dako lang kong utang, okay lang yan. Di ba? Hello, good morning. May buntag na sa Prince Lechon Fast Food. Good morning. Kaya na si Ate Pete, si Fatima, si Rendren, si Elma, si Eileen. Si Rendren, si Henry, si Marvin, si Master Chopper Lunel, di ba? Kaya Ate Pete, mo anak ko niya alas 12 kay naiibilin si Ma'am Dines. Di ba? Nasa Prince Lechon, Tilawi lang. Di ba? Dito. Nindutas music. Di ba? Napo diri. Ingon, nagayaw-yaw sa. Sir, gihulam ni Mama ang kwarta. Paningla dong. Paningla day. Hello, Sir Lando. Unsa imong ikatambag, Sir Lando, kay gihulam ni Mama ang kwarta. Paningla. You are not allowed! Paningla. Paningla na yun. Sige. Huwag mong subukan. Sige, pantay lang mo. Manayon, akong tambag ni mo, ayaw jog paningil. Ayaw jog paningla kung mo bailo Mama og kwarta, ayaw paningil. Masisira ang buhay. Correct, kayo.
Oh, bantay ka. Imo na paninglon imong mama, bantay ka. Singlon ka atong kinabuhi nimo. Singlon ka atong Very much. O sige. O sige kayo. Ma, maningil ako sa imong utang, yung mama. O sige, maningil po ko. Since katong bata, ipanagta ka, hantong karon. Akong gasto ni mo, be. Paninglog kag balik. Bantay to ka. Masisira ang buhay mo. Manang, tagaan to na to. Tagaan to na itong ginikanan. Di ba? O correct. Ano, magkita ka na ninyo to. O, ako ganit sa una. Buhay pa kong nanay. O, di ba? Mapadala dyan ko. Okay. No, ano dyan. O, hatag-hatag. Atap sa nanay. No. O, kano kayo, wala mas nanay. Di, wala na ko yatagan. O, wala na ko yatagan. O, usa pa kong yatag nga, wala mong ko'y kwarta. Kutyawan, happy-happy lang. Di ba? Di ba? Hello, good morning. May buntag. Itong mga sukay na sa bagsakan na sa Magay o sa may convenience store, happy convenience store, Santa Maria. O, Davia sa Maria, mga Tubo family, happy morning. O, diya sa Samja Itiri, wow, diya sa store number 13. Happy morning na nga bukod juice diya, happy lami jugayo. O, di ba? Mana kita kadala, mana yung kita maningkamot ta. Oh. Manang maningkamot ta, ingon maningkamot ta Sir Lando. Kay kabalo jud ta unsay feeling sa pagtrato nato kung wala tay kwarta. Oh, man pinakanindo ayo, di ba? Oh. So karon kay wala kay kwarta, kinuha ko. Hoy, kanang walay kwarta, ginawa mag-meeting ta. Pagdala mong tansan, kay dugdog ko na to, kay manaygon taon niyang gabi. Napo dire, Sir Lando, muhangyo lang ko Sir Lando ba nga, pwede daw dili ta magdungan o pangayo kwarta sa Ginoo kay matabunan ako Oh, di ba? Happy. Hello, good morning. Oh, di ba? Good morning. Good morning dia sa Infinity Salon and Barbershop. Kay ang nagbitay nga radyo, happy morning na doon. Oh, correct. And nasa, wow, si John, si Teddy, si Jimar, Uncle Modi, Jimboy, oh, si Uncle Richie, wow, si Angel Milano. And, oy, hala, murag, happy birthday, Angel Milano! What? Oh, happy birthday niya diya sa Infinity Salon and Barbershop. Oh. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Katong isa. Sigurado ba kayo? Yes. Katong isa lagi. Oh, I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. The best of everything, di ba? Oh. Basta everything. Hello, good morning, may buntag. Mami, dada pa doon, apa, good morning. Si Mother Maria Chong, si Makoy, si Ate Linlin Rosales, happy morning. Si Lizelle, happy morning dyan sa my canteen, happy morning dyan itong tanan lang. Si Jay Pueblo, good morning, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag, Ivy pa, Daddy Maligaya, ha. Ma'am Danalian, Mami Umar, Omar, Mami Gloria Trio, good morning, happy morning lang, Jodo. Wow. Oh. Wow, Phil Wiggs, Sabidad, happy morning ka na to. Oh. Mukanta ko. Oh, siyempre. Oh. Okay. Oh, kantata mo. Nana, kantata. Oh. Siyempre, ana, manaygon ta. Oh, yes. Okay, so Merry Christmas. Ripintador, ini ka Pasko, daghang mapahag. Sige pabuto sa ripintador, bahala lag mga tudlo mapungkol. Ripintador,
gamay kaayo. Kusog mo boto, usada ko og gasto. Kung wa kay swerte, looy kaayo. Sa ospital mamaskon, dunay kwitis, kawayang kanyon, ug dunay what to say. May baby rocket, ug dunay bawang. May dinamita ug may whistle bomb. Ribentador, ribentador, ribentadorak. Daghang mutyabaw mong hila. Na ospital kay sila nasamdan. Sa ribentador na buthan. Hey! Oh! May pangwatusi. Oh! Pwede maputok sa loob o sa labas. Oh, wow, nindot tayo. Oh. Hello, pabuto na, pabuto. Sigig dakop, sigig palusot, busa dili makurot. Sa alas 12, sa bagong tuig, buto-buto mo grabe mo samot. Ribentador, ribentador, ribentadorak. Daghang mapungkol, mapahag. Angol, daghang masamdan. Sa ribentador na but, sa ribentador na but, sa ribentador na buthan. Way bali, way kaso kay di man patuo. Hala, sigig pabuto. Yes! O, meron ka 10,000! Ay, o yan na! Tingnan ko. Don't touch my tralala. Hi, hello, good morning, Yeng. Bentore ko happy morning lang. O, ko, di ba, happy morning. Wow, sa ilaw sa sapatos, good morning. That is the news on your voice. Ano ba, happy morning, happy morning. O, ko. Oh, syempre, wow, ang pinagkalami, di ba, oh. Wow, lamig doon. Salamat na po kayo, ha. Skybox Coffee. Salamat kayo, Mami Archie Pangado. Salamat to kayo sa Skybox Coffee. Wow. Lamian doon ang matcha, kape americano. Hog siyempre sa Zamlas Batchoy. Anti-channable Pangado. Bisaya MP. Wow. Mami Archie, salamat to Hog sa anti-channable sa Batchoy and Skybox Coffee. Yan sa Upper Dulian. Salamat yung kayo. Wow. Hello, sir. Ingo si Garlalo. Shout out, sir, from Canada. Wow, hey, thank you kayo. Oh, check. Ano sa? Oh, siyempre, good morning tumasukin sa Isabela City, Lamitan City. Happy morning, dala bilis sa mga palonon sa Pispigulangan. Royal Molion, Ron Closer, Bat Hatitig Paisal. Errol Dominic Tarosa, my baby love. Mga Tarosa family, happy morning. Kanatong kanano, di ba? Wow, oh. Oh, salamat sa mga FB friends. Oh, salamat sa mga happy Christmas advance. Okay, ingat lang. Wow. Grabe na siya, oh. Ano siya, oh. Wow, dila na pa dito, oh. Wow. Shout out, kuya. Sa tulo ka, Disney Princess, si Joy, si James, o si Du. Wow. Nadiri sa, oh. O ang tulo ka studio, si Gab, si Dwayne, o si Di Guzman. Wow. Oh, sa study, ha? Oh. Kanayo ba diya? Sige, oh. Kay wala mag-study. O, di ba? Wow! Hali, ako katahan ni ato mga hala, ato ni katahan to mga ato kanta ko, ha? Kanta ko para sa mga para sa mga estudyante. O, di ba? Correct, o. Para sa mga estudyante, o. Correct. Pantay ka, tol. Oo, sa ginoon ko. Ako sa, o. Ala. Para sa mga estudyante, ha? O, correct, o. Labi lang di mo eskwela, sige nagpagkumandag ng internet, diba? O, diba? Kaya pantay lang jud mo. Oh, yeah. Chansing, o coconut, don't touch my tralala. Dula ko tub alas 6, kay magtuon pagkot tonight. Migal-gal ang barkada, ang gingon nila, ang exam madara ko no, og smile. Sa dula ko nagsineryos, 5 ka kontra akong gihipos.
Og sa dihang misyagit na ang tigbantay, hapit ako no me my time. Ikot akong bulsa to the left, ikot ang bulsa to the right. Perting di malasa, no tonight. Wala na ko'y money, money, money. Wala na ko'y money, money, money. Kay sige lang og duta, walang dili kay eskwela. Oh, kiprindang, bableng, bableng, asang mga chanching, chanching. Kay wala ko'y kwarta, kay sige lang og duta. If I could turn back the time, nagtuon ng takot last night. Kay karon nagmahay na, kay perting lisura sa exam nga gihatag ni ma'am. Sa duta ko na obsess, akong auto ko very emptiness. I'm feeling so done, di alright. Murag mahagbong ko karong semestera. Mitanaw answer to the left, mitawag answer to the right. Perting di malasa, kay wala katupad og bright. Magsipag, copy, copy, copy. Kay wala mag-study, study, study. Kay silang og duta, walang dili kay eskwela. Oh, kiprenda ang chanting, panting, astang mga cellphone, cellphone, aro makaduta, walang dili kay eskwela. Oh yeah, ma'am, magkapasal ko nun, ma'am. So, wala, sila absent sa patpit. Ginoo ko, was a week lang na. Oh, niya dito sa internetan. Ginoo ko, kadadlaw dito. Oh, sayang kayang gasto sa imong ginikanan. Hindi kaya magalit ako eh. Ganun ka, sorry good, sa tinuod lang. Oh, tinuod ka. Itawag answer to the right. Perting di malasa, kay wala katupad o bright. Wala na ko'y money, money, money. Del ko'y honey, honey, honey. Kay sige lang og duta, walang dili kay eskwela. Oh, kiprenda ang cellphone, cellphone, asang mga bableng, bableng, aron makakwarta, kay naadik sa duta. Oh yeah, oh, tinood na, dagang naigo, ano sa kinabuhi. Oh, di ba, oh. Hello, Adelina Molina, saluyan, happy morning. Wasa kayo po si Yeng Bento na kanukutan, nag-great aki daw, oh, good man, great kanukutan, siyempre, siyempre si Ayeng, si Abing Climar diya sa Coca-Cola, happy morning. Atong masuga diya si Rafi Guanzon. Diya sa Los happy morning ka natong tanan. Ingat daw. Okay na hello sir, diya sa All of Justice. Musik katawa na sa diya, happy morning atong mapasayo boys. Happy morning diya sa ako mga sugay sa Tabarbara, mga Piagyo, Baobao drivers, sa mga siksikan, diya sa mga Rihondo, di ba? And siyempre sa akong mga, to all the boys I loved before. Hello! Salamat! Don't touch my tralala. Wednesday karon. Siyempre ko naman Wednesday karon. Sige andam sa ako Ruben. Mamati Bisaya pa na Wednesday. Wendy's mo na Wednesday. Ano sa ko nag-happy morning. Ako mga anak, syempre ko Diyos ay siyang tantan. Good morning. Hala, syagit na. Regine. Marino News FM. Sisin na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisin na. Dapag kanindot yun, balag mga bali ng Christmas tree, nilaglakan ni mo, bahala, Roy, di ba, napo diri,
Napo din ang utana yang amiga. Oh, nganong di naman ka, nganong iyon ko nga, Ginan ko sa kong amigo ba, nag-istorya mi na, dito mi sa Starbucks. Di ba, oh? Wow! Sa Starbucks namin, layo kay sa Skybox, kay to sa Upper Durian. Antay ka, tol. Oh. Ilom ko, lahi na kay ka, Sir Lando. Oh, dili na kay ka istoryador ron. Oh. Oh. Dinala ko ting istorya niya. Oh. Siyempre, usa mag-istorya ko nimo nga. Imo masang istorya sa uban, kalitsye ka. Oh, di ba? Hoy, kisay mo kuyog, tara. Kuyog ka. O, kisay mo kuyog, dala. Text lang sa mong 0975070336, di ba? Hala, tara, sama ka. Oh. Pangitahon na to ang mga rason. Anong wala tay kwarta karon, tana ko yung di ba? Oh, di ba? Napo diri di ba? Bisag Sir Lando, bisag dili pa ko si Moises, Sir Lando. Pero kaya na kong tungaon ng imong duha ka paa. Dito lang ko to ba? Paalang. Ang sablana na ito kapalagan lawa. Wednesday. O, diba? Wow. Ani-ana dyan ang atong kapalaran. O, pagkanot yun ang giatangan sa tanan ang ilang mga kapalaran. Karong adlaw, hinaot pa ka nindot, Ginoo ko. Hoy, Ginoo ko, mabuang ko bayot. So, yan na, Mut nagadaog ba ko sa loto, naglakipik naman gupo. Baka gusto niyong ang kalimot ha, 649, ako yata niyo kamoy tayaan niyo kay tulo ka bulan na ko ani way taya niyo ug kung madaogoy kamo na po niluto niyo kamo sa. Buang ko bayot ana sa kinabuhi Hoy hello, Aris. Hoy karon so there is like a likelihood karon Aris of you facing imong atumang karon na facing some mga difficulty in your path karon, na mga kalistanan karon sa kinabuhi, di ba? So you may lose your patience and kailangan you need to step away from a situation to diffuse it lang. Para sa mga gumagano Aris, no? Karon allow the day to play the field and explore your options karon sa mga options mo sa gumagano Aris. Ikaw you'll feel free lang to go on dates and meet up. You have to meet up with new people karong adlaw. Wow, bungga. So bantay-bantay lang ha. Exercise caution lang in this regard para ma-prevent nimo of taking advantage of, diba? Para sa imong character man mo kuno Aris, no? Aris are the pinnacle of diplomacy karon and tact karon. So you are incredibly talented karon. Siyempre, labi na mag-handle kag mga opposition from your rivals. O sa imong mga karibal karon. So nandiyo mga for every opportunity karon that comes your way karon lawa. Imo yung makitaan karon, you will find a way to succeed in them all lang. Wow, bungga. Para sa imong palawas ka man, Aris, no? Ay, Aris, you're required to watch sa imong blood sugar kanong adlaw, Aris. Diba? Okay na kay family history karon of diabetes karon. So, manay mo warning sign, you need to take care of your health lang para walay problema. Kanang alawa, you must find ways ngita kag pamaag karon para ma-improve imong diet and exercise routines. Wow, bungga. Para sa imong pinansa karon Aris. Why can you'll be pleased to find out nga imong cash flow karon medyo may increase substantially. Wow, bungga. Kay man nagkaw kanimo nga just medyo easier for you to make ends meet, majod. Karon adlaw, you must be judicious in the use of your saved wealth. Bantay ka. So be prudent lang. Prudent on how you spend it today. Sus Ginoo ko, prudent good kadung imong silingan good nga namatay ni kaupuan do ay si Prudencio man dito ko diba ano sa Hoy kana taros.
Hoy, Taros, so what, join us, so now, there's no reason to complain. Di ka, wadyo kay rason ni mga kulmi karong adlaw. Taurus, you'll have the best of everything in your life. Wabungga. So you'll have your family by your side to guide you. O, syempre, mag-motivate nimo sa imong mga endeavors. Diba, endeavors. Ginuog ko, mura magkagway silingan. Asa mga pangayog asin nimo sa imong endeavor. Ay, neighbors man ito. Neighbors, endeavors man na ni kan imong mga kuam na ni kabuang kubayot ni sa Taurus. Hoy, para sa imong kumakaron. Hoy, Taurus, might think that he have not been giving enough attention sa imong loved ones kanong adlaw, Taurus. So it can be quite a good realization kanong adlaw, because the moment you understand this, you'll be able to rectify your steps. What? Rectify. Uy, nagawas imong kuan, almo sa imong rectify. Oy, Ginoko, don't touch my tralala. Taurus? Di ba? Remember, Taurus, diha pa jud ko, nito na jud ko ni Cesar Blanco nga makagaba juray ang tiguang. Unsa din na sa don't touch my tralala? Hello, Joe Kabaloan na. Tanaw na ko sa YouTube karon sa mga kuano, di ba? I will find it sa Google, don't touch my tralala. Di ba? Sa imong career karon, so karang Taurus, sana yung mga favorable position karon sa mga asal karon nga magtabang kanimo to reach mga new heights sa imong professional endeavors karong adlaw. So karang Taurus, not only you'll be able to unlock sa imong creative side, but also imong explore. We'll also explore areas that are feared by your co-workers karon. Wow, bongga. So ay naman ang imong intuition karon is top notch karong adlaw. Wow, intuition. Iuban na lang ang miscellaneous expenses. Okay, no intuition fee increase. para sa imong palawas mo karong Taurus, no? Hoy, kanang karon Taurus, will be concerned about your health karon o fitness mo na adlaw. Kay karong adlaw suitable mo to time to make new changes karon, or imo na pagabiyaan ka ng mga unhealthy habits nimo behind. So eating, smoking, consuming alcohol from today's onwards. Imo na, batay-batay ka. Igok mo tani, uy. Ay, ganaw ko para sa imong pinansa karon, pinansa na mga Taurus, no? Ang imong monetary situation karon will stay at equilibrium o sa sakto na dyan, balance lang dyan. Though you want to experience an income raise or profit from your side hustles. So, imo lang mag-control over your spending activities lang. So, manay magkakuan imong finances balance kaayo. So, ingat lang, Taurus. Ano lang dyan? Gemini. Di ba? Gemini. Di ba, Lolo? Uy, imong ma-enjoy ka naman, Gemini. Imong ma-enjoy kayo. Enjoy your day karon. Today, both at home and at work karong adlaw. So, na mga partnership, collaborations karon can bring you great result karong adlaw. Bungga man. Sa imong gugma karon, you may get the opportunity to have a great time with someone who is truly interesting nimo. Di ba? Bungga. And syempre, duol sa imong kasing-kasing. What more? So you could pick this individual to be your perfect partner lang. Wow. So ay lang try not to get distracted lang with others tell you on sa how your life partner must be. Di ba? Dapat practical ka and reasonable. Wow, bungga. Sa imong karera karon, trabaho karon. Karong adlaw no, kag decent day nimo to ponder over the idea of how your work has been lately lang. So assuming you are not content, dapat you have to discover how you can change that. So perhaps ikaw kay you're an introvert who likes to work alone lang. So kung mao na ang if that is the case, sa nga case, read doors of soft drinks. You work on connecting with others all the more frequently lang. Pananindot po na ay pagka no man is an island, di ba? Sa Bisaya pa, nahulog ng island, na-collapse na. Wala sa imong palawas mo karon Gemini, no? Kanang imong incorrect sa paglingkod, incorrect setting posture karon, makakuan mo mag-lead mo mga back issues karon. Bantay-bantay ka. So dapat to watch your stance while you sit on the chair o stand up o erect lang jod.
So you're a little low in energy karong adlaw, which maybe middle with your capacity to work either at home or workplace. So drink plenty of water lang to stay hydrated lang. Para sa imong pinasa karon, at Jiminay. Pag gusto ka, you want to appropriate answer karon sa imong monetary issues, karon ka issues sa monetary karon. Og syempre will make essential strides towards executing this arrangement lang. So na kay mga inconvenience sa cash. Karon na. So dapat ikaw karon mabatay-batay jud ka. No, you have to select. Wala tight budget, ayaw pataka og gasto para walay problema, Gemini, di ba? Oy, Cancer. Ikuha na ni Lord si Cancer. May joke lang yun siya, di ba? Ano ba? Don't touch my tralala. Cancer, you'll be learning new things in Adlaw, just like always lang. Cancer will be on bubble while doing so. Kaya magkataban mo to live in the present moment without worrying about the future. Di ba? So karon sa imong gumakaron Cancer, no? You'll be looking at ways ngita tugag mga pamaag karon to deepen sa imong bonding with a significant other ko sa imong partner karon. So kanang imong gibuhat karon won't go to waste or di ba masayang. You'll become much more comfortable with your partner. So na may mga ups and downs sa relationship, but di ba, understanding each other well, mao na you'll be able to get through life easily lang. Di ba? Wow, so mga single nga Cancer na, signs will be happy being on their own today. Wow, good luck. Sa imong karga ba na mga Cancer, no? You'll be looking ng ita karong pamagal to advance in your professional life karon. You've been feeling stuck by your quite some time ago. So even though you have been thinking na yung mga options karon, different options karon, you could not make up your mind till now. Pero Cancer, you have to put the best job mo without worrying about sa mga pangitabo, consequences karong adlaw. Para sa mga palawas karon, medyo hina karon, you're feeling weak karon, and medyo kapoy karon, fatigue lately karon Cancer, ha? So don't ignore lang. So dapat you have to do things to boost your immunity by eating mga healthy foods, ha? You shouldn't worry too much about your weight. Alam ka ba sa imong timbang man sa natural jud na. So even in a few minutes, yoga, you can help to train your mind and body. So start lang stretching and doing some simple position if it looks difficult to you lang. Sa imong pinasa karon, ang kwarta mo di pinaka-dako kayo nga medyo dako kay kagulanan nimo karon kanang kwarta karon Cancer. Kaya you've been working hard but things have not been working in your favor. Wala jud. So you're spending on unusual things right now, pero kanang adlaw magdala kanimo good news para nimo, ha Cancer. So you'll make money in unusual ways lang. So manay magkatabang nimo to decrease your stress to some extent lang. Wow, bungga. So manaman na itong first nga set sa kablara karong adlaw. Si Aries, Taurus, si Cancer, ang unang set nga mapas mo. Di ba? Kaya nga no, sila ang unang nito. Di ba? Hoy, tinuod yun na muna suko na po sa manang dili jod sa tanang panahon magbinuotan pud ta, di ba? Manang isay pod atong ipakita ang atong pagkamaot nga batasan para dili ta abusaran, di ba? Di ba? Correct ana sa Hoy, grabe kay kainit sa panahon na. Inat-yatang, grabe kay kainit. Hinaot mo ta ang grabing kainit. I-transfer na to grabe. I-transfer na grabe ka ng grabe kainit. I-transfer na sa itong pitaka o grabe ka nagang kwarta, no? Pala, nindot ba? Nasa, Hay, mabuang ko bayot ka na ito sa, Alam ko, Ruben. Ato nang ilambay po na I love you. Dali, mas oras, uy. Ganyan, alas 9 ka alas 11 naman hapit nito, mabuang ko bayot. Hala ko Ruben, ato nang ilamba pagpagsagit na. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na.
Anong masakop mo ni Maris Makal di ay nga pare-pareho raman mo. Nabre, Sir Lando, abi na nay akong amiga Sir Lando, abi na kong amiga nako sa Sir Lando. Oh. Pero secretly, suko man siya nako, kuyawan, happy lang na sa Kung saan mas makoy, pasayo klase ang anak, pasayo klase ang anak, makuya. Yara, piling mga anak. Ang sarap mo, tol. Magpalaban dyan ko. Bantay ka, tol. Bantay lang dyan mo, ha? Palaban dyan si mong tatay, ha? Wala mo yung sulod-sulod, bantay lang dyan. Joke lang, happy lang, di ba? Manang kamo ba? Kamo mabatanon ba? Sige, nasa ako ko, di ba? Sabihan niya itong second set sa itong kapalagarang adlaw, A few moments later. Mana kamo nga batanon ba? Kamo nga batanon. Ay mo kagool uyabog ka lang mas gula pa na 50, 51 years old, di ba? Ay mo kaguan. Ginoo ko. Makauyab mo 50 years old. Ginoo ko. 10 years na lang. Wow! 10 years na lang na nakay-swerte ka na. Katawa, magkabit pa yung 10 years. Na 50 no, na 10 years, 60 na siya. Swerte na kay kakay. Swerte na kay kakay kada palit ni mo na nakay-discount. Na 20%. Like ako. Kanang makauyab na ako. Na 55 na ako. 5 years na lang. Sa sinta na ako. Nalakay discount. Don't touch my tralala. Pagtanong, kiwa kayo yan! Kinsa. Ay sa kadyot sa kay nag-test na ko si Kuan. Kinsa. Di ba ka? Asa na po kay kinsa nasi si Rico Blanco nag-text na ko. Hoy, kada layo, no? Do not brood over things, sa mga past, no? Sa mga nangagi mo, or mga events nga medyo wala kay control kayo. So, dapat ikaw, you have to let yourself loose and enjoy lang. So, biyain na to, kung mga past is past, and you have to enjoy, you have to move on na, para wala'y problema. Karong adlaw that is suitable for libre na sa mga connecting with people karon, attending social gatherings karon, or sharing some quality time with your friends and family. Sa imong gumasa wag ginokoniot kayo, ha? You have that intimate time with your beloved ko rin karon will do good. Wow, Leo. So okay lang mga advantage karon magkaroon ng positive and flirtatious energy karon para ma-impress imong partner karon. So good luck sa mga single mga Leo karon. Kanalawa is up to express imong feelings karon sa imong gibati for a special someone karon. Kaya karon ang mga star karon indicates ko you will be happily surprised by a reciprocation you receive. Wa bungga man sila yo, mga singles. Para sa imong character man karon. Pabor ka ino na you have a favorable position karon adlaw Leo labis sa baong ha. So I hope nga you have a great time in sa imong karera karon sa imong career sa kinabuhi. Wow, bungga. So even if the situation of workplace gets serious lang, so or you can approach some obstacles, ginoo ko, imong ma-maintain ang cheerful demeanor nimo. Wow, bongga man si Leo. Sa imong panalawas mo karon. Being healthy karon Leo will be your prime asset karong adlaw. Na asset na pod bantay ka Leo, asset ka. So you aren't only the fine spirits but also have a passive mental space karon wa bongga man para sa pinasa karon
your financial situation karon Leo will be good karon adlaw. So imong iwas to spend time and money on your loved ones and syempre and will make you feel content and happy lang. Wow, subong ka nindot man kayo kag kuan Leo imong kabalang swerte ka sa bulang kristal, pinanggat sa bulang kristal karon Leo. Oh, si Leo amo salingan naman to, gana ba Leo? Ay, ganun ko, Virgo. Ay, ganun, Virgo. Medyo dili maayo imong adlaw karon Virgo. So, dili maayo, ha? So, nakay mga kaninaot pata nga magkusmod-kusmod ka. Gastador man. Mao na. Sa imo guma. It is pivotal karon nga imo nang i-ask yourself what you need. O di ba? Imo nang kanuna. O sa ganadyo nimo or else you will begin to unknowingly attack sa imong connection karon. O di ba? Wow, bongga. O ingat-ingat lang jud. Para sa imong career man karon, na mga inquiries karon to ponder, wonder. Siway Gabriel over today, Virgo. So, do you trust those with whom you invested yourselves? Kung nag-trust ba ka ng mga tawa na ayaw dyan? O ma-trust ba? Selective lang. So, dapat mo na magkakatanin mo additional imperative to ensure that you share an equal relationship with those you are association with lang. So, bongga. Para sa imong palawas sa mga Virgo, kailangan mong ego karon. So, wala ka kalikay ka your ego. Na-ego jog ka. Yung ego may karon. In the event that you're not cautious ka alawa, kay wala ka magbatay-batay ka na. So while confidence sa imong pagsalig karon is brilliant, it's significant that it doesn't transform into overconfidence lang. Kay mao na maka-cause og conflict diya sa imong pangwahal ba? So if I will appreciate lang, so take lang vitamin E and will keep you calm. O, di ba? Olive oil, vitamin E, wow, social naman dyan. Ang bulang kristal, vitamin E man dyan. O, so sa E, excuse me, Virgo. para sa imong na yung mga new and fascinating karon sa imong mga pinansa karon, thoughts and opinions sa not too far off para nimo, Virgo. So imong accounts karon will set to improve. So na yung mga couple of sudden di ba? Astonishment karon, di ba? En route karon, astonishment en route karon. Oh, wow, kanang wala, what's up? Nourishment lang. Ano sa taon lang. Nga man ay maghatag ka nimo the reason to be happy karon. So, nindot kayo ha. Today is a decent nimo karon for your monetary advice lang, Virgo. Wow, bongga. Libra. Oh. Oy, Libra. Pagklaro ka. Oh, Libra, ang imikali ko na somewhat more reliant on others' timetables kanula sa mga plano, requirements kanula, Libra, ha? Still, ang imong relasyon ko seems quiet, dependable, and satisfying now. So, you feel karon mo you efficient when you are brainstorm. Nagbagyo ang imong utok. Brainstorm. Para sa imong gugma karon, even if you have nothing, wala kay importante nga istorya, no? Now is the time to say it. Kaya nakakay natural nga ability karon. You have a natural ability karon to express yourself, Libra. Punitin ang sedula! Kana, don't touch my tra-la-la-la-la. And you should be able to get things more in a direction for both of you will enjoy. So, bunggay mo para sa imong career naman mo karon, Libra. You are likely to be entrusted with extra responsibilities karon, Libra. Manisol karon. You have to maintain a work-life balance. Wow! Wow, di ba? Pero medyo lisod-lisod ha. So, if you are freezer, what? Dili ka washing machine, freezer. So, you will get an opportunity to work for an organization nga medyo malang ipaabot or for a long time, di ba? So, dapat put in your best effort lang sa imong batong to impress sa imong mga superiors. Para sa imong panglawas mo karon, Libra, na kay mga intense pressure karon sa imong trabaho, place of work karon nga medyo mag-create og stress karon ha. So, dapat ikaw you have to begin express itself today through physical symptoms o feeling of restlessness o medyo kapoy kay karon. So it is essential to be more organized sa imong trabaho to reduce this stress, Libra. Isan lang. So eating
eating si eating ba katong among sila si eating junk food dili na makatabang ha. Di ba? So I avoid lang job para sa imong pinansa karon. Natay mga investment nga imong himong decision karon in the past nga medyo ka na. So the same way give you good yields lang today. So mas ano so it is always wise to invest leftover cash in some profitable initiative lang. But siyempre, you have to consult a good financial planner before you make progress para wala problema. Nasa kinabuhi. Oh my God! So na pagkalon, Blanco de Oro. Di ba nasa, Hoy, shout out! Di ba, shout out sa mga athletes sunod, di ba na po'y makadawat og stipend, di ba, Uy, correct, ano sa kinabuhi, Uy, kayawan man tani, kadaghan ba, nasa, correct, Hala, ginaw ka, Scorpio. Kanong Scorpio will be filled with things that you never expected, Scorpio. So, na mga some really joyful moments karon and some really terrible ones. But overall, the day will be good para ni mo, Scorpio. Sa imong gugma karon, firstly, medyo stressful with your partner. So, keep yourself lang away from digging into problems. Kung unsa may mga naitabo from the past. So, it can make arguments even worse. So, kato na pas, kalimti lang. So, there can be a few things you said some days ago nga man ipaapekta sa imong pamahay karon your partner affects you today. So, Scorpio, you can do something special lang para nila and talk to them by being true to yourself lang, Jod. Para sa imong career naman mo karon. Scorpio, na mga tao sa imong workplace karon might plan something that will be really helpful for them. Ikaw ha? So, ayun lang, Jod, do not ignore things. Ibilma Santos lang. Nora ignore, Nora anticipate. There might be a greater meanings hidden behind lang. So you have to make sure nga you are in a vision of your seniors lang, Scorpio. Kaya kung adawa the day to get notice and get a special treatment from the seniors. Wabong ka. Para sa imong panglawas karon. Imong health karon will be at its best karon as Scorpio, ha? So you have the energy to do everything nga imong you have planned for the day. So, you might feel a bit drowsy lang when the day starts, but you as well get started with your daily things. Energy level up will pick up. Wow, so bongga, ha? So, keep your healthy for anything lang that you have to do today. Wow, bongga imong health, ha? Joke lang, Scorpio. Sa imong pinasabi na ko, make a note sa imong mga expenditure ka na alawa, dapat imong sulat ka ron. So, di ba, how you spend today might something that can affect sa imong overall finances in the future. Scorpio, ha, there may be some oportunidad ka ron nga medyo mag-increase sa imong kwarta money by a great margin. Wow, bongga. Stay away lang sa mga offers nga promise returns in a small time. Okay, you are one of the people kanon you should participate in the long run. Ayaw jud, ha? So, naman atong second set sa itong kapalagang adlaw, ha? Di ba? Sa Leo, sa Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapasko pag ano, nito o magunin sila. Di ba? Di ba? Kudyawan. Happy-happy lang, Joko rin. Di ba? Kudyawan ta ani, di ba? Ay, alo, nagilog alas 11 na, Jod. Don't touch my tralala. Mabuang ko bayot. Uy, murag Kuya Regan, murag igagaw ni. Kuya Regan, igagaw ni Kuan. Ma'am Dahin, si Rico Blanco. Joke lang, happy lang, di ba? Ala, sige na, alas 11 na. Alam tayo, nagpaliot ko itong mga anak na sa Friends, let's on pa sa mga soke. Ate Faith, mga anak ko nga. Kaya nakoy. Sana Okay, nakoy kwaon diya. Ano sa ko dito? Ingat lang. Ala siya gitna. Regine. Marino News FM. Sisina. Di
Alam ito ka, wow, naniod to na doon sila kalas 11:30 na. O, pagkaniod to doon. Hoy, imong amot. Hoy, imong amot. Ginoo ko. Kamuha ko kay mo. Ayaw nga na, wa gani ikaw ng tao. Imong pa paamuton. Ano pala, kung kulay ka amot, okay lang na. Di ba? Ni kinabuo. Oh. Di ka imo pa inon nga. Hoy, imong amot. O, di ba? Mapati-party. Di, ayaw na pagkuhan. Di ba? Kay lisod. Dapat karon magsinabtanay, magminahalay. O, manakina, nindot. Siya, Oy, dali! Wala kay pagkaon, dali mga unta. Kasi wala ikaw niya. Paniod to kay Kuyog ta. Kasi wala paniod to niya. Atngi ko sa gate. Magkuyog ta. Uy, sana all. Para daghan ta, way kaon. Bahala mo doon pa lang. Uy, tinuod yun siya. Medyo, ninot mo na yung pagkatao ba niya siya, ingon sa Sir Lando, makahilak man yata Sir Lando, bisa makita na atong galingon nagikapoy na. Kahilak to, siyempre. Ikaw, good, mutulot sa na imong luha, kapoy na pa. Kanang labi na ka nang manag-uyab, ikapoy na ka. Labi na imong uyab, mga 51 years old na. Hoy, Karigan, pala imong edad, 50 na, no? 50. Mabuang kumayot na sa Siyempre, ana nga tong third set sa itong kapalaran nga rong adlaw. Di ba, wow. Moments later. So, lamin ito ka, lamin mo sa President Fast Food, lamin ka na mo dia, Siyo, ini ka to, karong, siyo, Ate Pet, siyo karong 12. Correct. O, siyempre, na President Tasty Lit Sumalat Spicy og Seafoods na mga lechon packages. Idalang 0936-404-GT14. Wow, bungga na siya. O siyempre, for catering, grill and functions, Barcode Grill and Restaurant, idalang 0905-388-9975. Wow, ginagawa-buang ka. O na po diri. Sa una, Sir Lando, may score Sir Lando, sa una ba, Sir Lando, may score ko sa exam og 47. What? 47 over 50. Pero karon Sir Lando, 20 days na lang, Pasko na. Aray, ayaw ba? Hoy, Secretarios! Karon alam tayo, you have to make sure that they don't put their foot anything the same. That seems risky, ha? Kanang dili magkakuan, ha? Patapat ka, risky. Risky Dublado. So playing with anything that seems dangerous might have result. Nga mo na makadat can disturb sa imo mga plano karon which you plan for the future. So keep patience lang and observe things accordingly lang. Kaya ang imong decision karong adlaw of importance, so don't be in a hurry. Harry Potter. So, Secretarios, don't touch my tralala. Sa mong gugmaga, Secretarios, no? Your partner karon can be your best friend. Diba? Wow, bong hands. Hands. So, dili sa kaw, karabaw hands. Diba? Share whatever you feel with them today. So, Secretarios, friends, you have to show trust and share your secret with your partner. Mga manay, able to lift ngam ka lang imong emotional weight off your shoulders. So, sa imong karagdaman na mo karon. If you are not feeling that your current job is paying you well enough, you have to talk to your managers karon and put your problems to notice lang. Wow, so staying quiet might be the reason why things are not getting better. Istorya ay siguro. Kung may yung galikapak, willing ba mo? Di ba nasaw? Willing mo to take the risk? Nasaw, juga pak, isa na yun. Kuya Juan, don't touch my tralala. Para sa imong panglawas mo karon Secretarios, dapat you have to eat things only from places nga imong that you trust. Di ba? Kay ka ng mga food, pagkaon, that is bought or taken from an untrusted place, mao na makadamage sa imong health karon.
So keep yourself away lang from any kind of crowding. So there are substances that might be consumed and can end up to regretting your decisions lang. Wow, bongga. Para sa imong financial karon sa guitars, avoid lang ka sa mga investment karon na that have risk in them. O medyo kuyaw-kuyaw ha. So invest lang in things that are non-risky and that might yield slow but sure profit. Wow, bongga. O profit. Hapit ng Pasko, mugawas ng mga profit. Oy, ginawa ko, Capricorn. Kano Capricorn, no? You have a greater need, kano Capricorn, sa imong security and safety, kano adlaw Capricorn. So, kanang kay pragmatic way, karon of thinking is also very strong. So, kano adlaw, you look for actions to speak for you than words. Wow. Bantay na dyan ka. Sa imong gugma, kano Capricorn, there's no stopping someone, kano adlaw. So, especially if they want to tell you the truth about unsad how they feel about you kung sa ibate habang naman tayo ka. So even though Mampeng, you prefer to keep things on a platonic and polite level lang. Platonic. So dili koan platito, dapat plato jud. And polite level. Diba? Ilabi na sa itong mga friends sa kaambidan na itong mga PNP niya, Philippine National Polite Police niya. Joke lang, sir! Para sa imong character mo na magkaroon, kanang imong pasensya karon as well as your sense of duty karon, obligation karon, mo na magkatabang nimo to overcome all your hurdles in your way today. So if you want to keep a kalma atmosphere at work, Capricorn, you'll need to use your ability to see the humor in a variety of situations. Sa imong palaw sa imong karon Capricorn, today is a good day nimo karon to be bantay about what you eat because stomach problems and other digestive system issues may arise. Wow, di ba? So ayaw kaon og sudan, dapat kanon na jud kay arise. Kuyawan. Para sa imong financial karon, there will be no additional or substantial monetary income karon Capricorn. You'll be earning as usual lang. So keep lang concentrating on a digital marketing aspect of business to advertise. So diri ka sa marino mag-advertise ka para wala problema lang siya. Barato lang, nito kinabuhi. Aquarius, huwag ka lang imong mga recent karon of compassion and maturity may pay off karon adlaw. So it is a good time to get you back to work on task you put up on that require a strong and practical and syempre concentrated mindset lang. Mindset good. Kana managan. Ready, set, mindset, go. Para sa imong gugma karon. Today ma-promote ka to be more expressive when it comes to emotions karon, Aquarius. Sa imong gugma karon ha. So if you begin discussion and debated issue karon, now is the time to do so. So before you can take it easy in the relationship karon to start to trust, you must first clear your mind. Butanga dyan nag-John Rocks, chlorine, unsa pa na para ma-clear na imong mind, tagay ka diha. Para sa imong character mo na magkaroon, you are busy lang karon, Aquarius, ha? And your prompt nature will keep you on the top of everything right now. So, kanang mga activities karon will revolve around you today. So, you're doing a fantastic job. So, keep up the good work lang, or bring it on long, is Aquarius. Para sa imong panglawas mo karon, kinahanglan pa ka mo practice ka no strict to. Practice ka pong strict self-discipline karon to train sa imong mind to crave only nutritious meals and their bodies to enjoy exercise at the start of the day. Di ba? Kaya mo na magkakakuha mo nga mga fruitful adventure of your life. So if necessary ka ask yourself privately lang. Sa imong gibungat or how can you take better care of yourself po. Para sa imong financial karon, Aquarius, sa imong financial front karon, wala sa likod, wala sa back, wala sa side, nasa front. Financial front karon, na mga kalisod karon, some difficulties karon, expect to Aquarius karon adlaw. So you'll be able to earn a good living, pero ang imong pamilya needs will force you to spend money on that matter or on that close relative lang. Tapang-tapang na po para walay problema, di ba? So wala kayo katabang, di imong ka na walay katabang. Wala dili mag-expect ang tao, di ba? Sultihan mo sa tinuod, di kayo pagpangkuan pa jud,
Pisces! Ay ka na Pisces nyo, karoon ka na be more vocal ka nun, more vocal about your feelings ka nun, ideas ka nun, lawa. So don't sell yourself short now, you have a lot to offer to this world. So you're gonna keep your own to yourself, but then you think, ikaw you're not to share kung unsa what you think with others. So you don't keep mom, o mommy, daddy, mom, o diba mom sa, di ba? Para sa imong gugmang karon. So na yung mga issue karon sa imong love karon, personal problem karon, don't make you unhappy karon adlaw kung gugmang pag-executan Pisces. So imong relasyon karon is going through a rough patch. So inaot pantang imo ni unsay mga problema inyusuran bala ka pero di maayo imong gugmang karon. Para sa imong character mo karon, you have to tell yourself kanon that no one knows where nakabalo na it all from day one. So you'll get where you want to be eventually, but enjoy the journey lagod. So na yung mga good news kanon Pisces ha, na more confident about what you want to do today. So keep going lang and don't let uncertainty cloud your judgment. Wabong ka. Sa imong palawas mo karon. You have to need to take care karon sa imong palawas ha. So understand that hair care ay maimportante as body care. So do not use excess chemicals lang. Bantay na sa imong hair baka makalbo ka kung imong chemicals. Bantay ka sa imong hair karon ha. Cleanse surroundings will prevent any skin allergy. Bantay ka sa allergy po karon. Para sa imong pinasa karon Pisces, you will need more money karon to start with your new venture karon adlaw, Pisces. So start saving lang small amounts daily. Kada daily mga 5 pesos okay lang na. Tino na 5 pesos no. 5 times 30. So na kay 150 per month. 150 times 'di ba? 12 na kay mga dako na kayo, 'di ba? Man pinaka mga. So remember that every simple penny counts. If you're trying to take a loan, money must reduce your burden and you have to pay less money as interest lang. So manana atong kapalaran ng adlaw, atong kapalaran, mao na siya di tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa mga klase nga sakit. Because the doctor per se, insult your doctor, get your cares and transactions. But thank you for banking with us. Ay lang dyan ka sa among horoscope. Paano ka? Kaya sa among horoscope, ginoo ko. Sa among horoscope, every Tuesday, 6:49. Every Tuesday, 6:48. Every 6:49. Og Swertres, daily. Every Monday, 6:49. Every Wednesday. Nagluto na may nulo. So, wata ka malo, di ba? Oo niya, mo daog-daog data, di ba? Sita ko, di ba? Nang kinabuhi, oo. Hala ka lang ako na sila ako na beto lang ilambay mo na love yung pagpagkanoon. Ragit na, Regine! Marino News F. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalami. Niyoto na. Kaya alas 12 na. Pagkalami. Diba? So ani atong hearing karong adlaw. Atong tanawon, atong tagtawon para litay para maklalo jud, para makadaog jud bo kasi kila mo kapurdoy aning atong horoscope kay mapas mo jud bo. 762 322. Wow! Congratulations! Correct. Ay kalimot ha. So top 20 at 12. My Uncle Ruben Fajardo. Wow. Alauna, heart to heart to kay Papa Joms, the only Papa in town. Wow. Syempre, rak-rakan sa Marino. Wow, pinanmel na diyan. Si Bisayaw, kaya nga mga kong live, i-replay na niyo siya sa among 106 Marino News FM o sa YouTube channel. Wow, good morning lang dyan, ingat lang. Correct, syempre, kati paniod to na. Diba? Naot na natutag oras kanon. So, manamilit na pagkunin nyo kanong adlaw. Siyempre, masalamat kong kako. Siyempre, salamat, Jod. Ni Mr. Nato Sohol, ang atong broadcast operations supervisor. Siyempre, ang buotan, pagdihan, matinabangon, Dr. Reyna Lentiday, ang atong station manager. Wow, si Mr. Ruben Cute Fajardo, ang atong broadcast technician. Wow.
So, kining ubos sa sulgon, kung daw kahinat, gitik sa kunangan, wala ang mga Bisaya, the one. Pwede birthday, Pasko, o diba? Pwede, anniversary, kasal, wala, o diba? Pwede ninyo, sa akong programa katupngan, pero di malawan. Ang gitik-gitik pasiyaw, Landong Bisaya, the one, diba? Kina sa sikat ang kusong estasyon, wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy, happy, mua, mua, chup, chup.